मरु ओइबा पाउ पिजरी Manipur yauna state taragataru amasung union territory ahumda special intensive revision SIR based ahum thokna pangthokna ba ACI na matam lepkre secondary examination listing ani kuntaru ki improvement examination pangthok lagani Malemgi mafam kharada sandoraktuna MIPaiba poknariba hentas virus asi Thailand da launa ganba laina ni haina lokthokre amadi kugi NP Manipurna laukiba pung kun nipuga nipan gi sadam makata na amuk nipuga nipan amaga sangdokre MAMI TV na news update ing biriba singbo MAIBAM PRIYA na taram noksari pau sandok na pijari Manipur yauna state taragataru amasung union territory ahumda electronic roll singe special and intensive revision SIR based ahum pangthokna ba matam sing election commission of India ECI na ngarang lokhiba ngaloina na ai SIR asi base naiba leba asida pangthokani hai statement matung ina state amasung union territory singna pangthokadariba SIR asi hojik chathariba census house listing loinena common field machinery sing engage tawgani hai Manipur state ki oina SIR asi chahi asigi July amadagi hogani masigi damak May 10 dagi 18 phawba sem saba training amasung printing activity sing pangthokani May gi kontra dagi June gi Kungganipan phawba board level officer BLO singna yum changduna voter sing masak khangdokpa loinena June 19 phawba ste asigi leiriba polling station relanize tawba loisingadabani hairi masigi matung tarakpada Manipur state ki oina draft electoral roll asi July 5 da phomgani masigi matung tarakpada claim amasung objection sing July 5 dagi August 3 phawbagi matungda tawba yagani hairi September ani phawba dissolvable claim and objection chathariba matung September 3 ta final electoral roll phomgani hairi Manipur state ta chathagadoriba exercise sing asi chapchan Odisha Mizoram amasung Sikkim da su chatharagani hai election commission na makha taruna na chathagadoriba SIR asi elector sing political party sing amasung election official sing suksoi soidna saruk yagadabani political party sing da pangthokadoriba SIR gi transparency amasung mipung khudimakna saruk yanabagi damak party sing gi oiba polling station khunimaki ball level agency BLA khangatuna saruk yahangadabani hai Manipur state ki oina hojik BLO lising aniga chamapan marfu tara taru BLA lising chamaga sumna ahum sing election lak kunga marfu tara mathoi chamapan marfu tara mapan singi SIR tawragani hai Council of Higher Secondary Education Manipur Kosamna Loba Higher Secondary Examination listing ani kuntaru ki improvement examination pangthok lagani exam asigi theory subject sing chaliba tha asigi tang kunga taruk ta pangthok lagani aduga practical na tha asigi tang kungani pan amadi kunga mapan da pangthokani loinana athuba matamde exam center su lawthok lagani haina chiro asina makha taragi Malem asigi mafam kharada sandoraktuna MIPAIna poknariba hanta virus asi Thailand da launaganba laina ni haina lawthokre pawgi likun amagi matungina leba adugi National Municipal Digest Committee NCDC na cheksin tharang lokhataba
खंगनख्रे करिगुंबा वायरस असिना नारे हाइना खंगलबा मियोय सिंग पुंग अहुंगे मनुंगदा रिपोर्ट तौगदबनी अमदी मसिगे मतंगदा पुंग 12 गी मनुंगदा थीबा हुमगी थबक चथगदबनी नोमित 92 क्वारंटाइन तौगदबनी हाइरी कनागुंबा मियोय अमना मपाल लेबाकता चलुरबा मतुंग हाई फीवर मसल पेन अमदी सोर होनबदा वाबत थोरकवा तारबदी खुथक्ता लेंगदबनी थाईलैंड की हेल्थ मिनिस्टर ना पीब पाव अमगी मतुंगिना सर्विलेंस हेंगटपा लेबोरेटरी टेस्टिंग अमदी लायेंग पथापसिंग कंखटहनबा अमदी इंटरनेशनल बॉर्डर पेरिंग सिंग कुमना येंगसिनबा खंगनख्रे हाइरी हंता वायरस असी लाइना चेलबा उचीगा समनरुबा नत्रगा मखोयगी यूरिन नत्रगा मचिंदगी लौनबा अदुम ओइनमा हुजिकमकी ओइनदी मियोय अमदगी अमदा सदोकपगी पाउदी लेट्री हाइरी कुकी एनपी मणिपुर ना कौखिबा पुंग 9:45 सदाउन ngarang ahing nongyai makha tana पुंग 9:45 amaga sangdokre hai कुकी एनपी ना थोकपा चिरो अमगे मतुंगिना मियोय 13 थादोखरबा मतुंग अतोप मियोय 13 आइना यादबा माओंगदा पाजिंदुना थमली ओइरगलिबा फिल्म असिगी येंगलगा सदाउन सांगदोपगी वरेब असि लौरकपनी हाइरी त्रिपुरा दा मैतै नुपीसिंग अमतंग ngairaba प्लेटफॉर्म अमा ओहिबा तक्यल लैमा चेंगबांग लूप त्रिपुरा की सही 13 रक सुबा फाउंडेशन डे अगरतला की थरौ मैतै लेकाय दा पांगथोखरे फाउंडेशन डे थरम दा लूप के प्रेसिडेंट नोंगथोंबम रेडिका सिंहा वाइस प्रेसिडेंट कुंद्राकपम प्रजापति सिंहा अमसुंग एन बिबा सिंहाना प्रेसिडेंट मेंबर सिंगोइना फंबाक्ता फंफी लूप के सेक्रेटरी कोइसनम बिरोलाना मियाम बुतराम ओखी अमसुंग सही की रिपोर्ट पाथोखी थौरामसिदा तकियल लैमना थागी स्कॉलरशिप थागी ट्यूशन फी पीदुना मतेंग पांखिबा त्रिपुरा की उनाकोटी डिस्ट्रिक्ट मखादा लैबा कला शहर की हाईक्रूजम प्रियंका फर्स्ट डिविजन दा हायर सेकेंडरी दा परीक्षा माई पागलख्रबा लुपना हराउबा फोंगदोखी अमसुंग थागी स्कॉलरशिप पीबसदा सेल की तेंबांग पीरिबा कोंथौजम ओंबी श्रीति शर्मा न्यू दिल्ली अहाइबम पुष्टा सिंहा पुणे महाराष्ट्र अमसुंग रोनेन माइती कल्चर असम थकटपा फोंगदोखी चलिबा सही असिगी अनौबा लेते लाइरबा महैरोय अतैसु खंगटपा हाइना वरेब लौखी लोइनना सही असिगे मैट्रिक अमसुंग हायर सेकेंडरी फाइनल परीक्षादा फर्स्ट डिविजन माई पाकना मैतै महैरोय सिंह मणिपुरी लिटरेरी एंड कल्चर फ्रॉम त्रिपुरा का पुनः सिंधना लागलिबा अगस्त थादा ओक्तुना मना पीबा हाइनसु ngasi फाउंडेशन डे दा थरम अदुदा लेपनखी आइको Minister of Education Government of India na ngarang hatu Professor Ganga Prasad Prasen bu official oina notification mathokna Manipur University ki Vice Chancellor in charge oina hablakhiba asi apunba hiraiba ki mahairoi Singhablup Ems na haksinana lawbaga loinena nungaitaba amasung pendaba phongdorakli Professor Ganga Prasad Prasen of the Department of Commerce Manipur University as the President of India ki approval ga loinena Minister of Education Government of India ngarang Manipur University ki Vice Chancellor oina hablakhiba si Manipur University Act 2005 ki makhada fem tawkhiba Manipur University statute na piriba statute ani taruk provision singi Taiwan nabani provision asige matungina Manipur University ki regular Vice Chancellor gi pharmacy hanglabadi Manipuri University asigi pro
Vice Chancellor natraga University asigi Senior Most oiriba Professor na in charge oina pahengadabani haina yauri adubu Manipur asida Pro Vice Chancellor laitri maramasina statutory framework amasung democratic academic principles singi matungina Manipur University asigi Senior Most oiriba Professor da BS in charge ki fem asi pahengadabani hairi Zero asina semduna lairiba statutory provincing bypassing tauba asina university asigi administration da autonomy transparency amadi integrity sing manghan ba oina thokhan batanatana awangwa thakta lairiba mahailoisang sing asida mayamna thajaba walakpa university asigi administrative instability tauduna controversy gi thoklakpa yaba akiba sing lairi hairi Amaronda Professor Ganga Prasad Prasen Bungarang Manipur University Vice Chancellor Oina Ministry of Education Government of India na Khan Kiba Yaningdaba Utuna Manipur University Student Union Musugi Thaumi Singh na Professor Ganga Prasad Prasen Bu BC gi Kadas Change Tawuda Athingba Pi Kibaga Loinana BC gi so Londuna Thamduna Khongjang Sanction Kre Hairi Karigumba Professor Ganga Prasad Prasenbu MU gi BC in charge oibagi order asi mari lainaba singna revoke tawdrabadi musuna department sing su so lon ba yauna class sing su boycott tawbaga khongjang phawba changsinduna sem sa ba loiri haiki Net UC lisingani kuntaru ki exam la iba mang mathang tha June kunga mathoida amuk hana pangthok lagani haina National Testing Agency NTA na lauthokre office social media da thagalakwa warol amagi agency asina candidate amada mokhoi gi mama mapa singna NTA gi official channel tamak yengbina ba appeal tawrakli madugi mamangda saliba tha sigi tang ahumda pangthok kiba net exam adu paper leak oire haibadagi kakthak kibaga loinana CBI na thiba humbagi thabak chathari hai nauna pangthok kadurba exam gi damak sem sari khudimak education minister Damendra Pradhan gi yumda pangthok kiba awangwa thakni mifam amada kupna yengsinki mifam higher education gi secretary school education gi secretary national testing agency gi director general CBSC gi chairperson amadi Kendra Vidyalaya Sangathan amadi Novodaya Vidyalaya Samiti gi commissioner sing yauna makok thongbo official sing susaru gyaki Pawgi marak thana tenba break amtang longminas Dada Ibe maki gano Azab thammo Sigi yumse next time tina checksin na laksilo ka thamkhabani ne Dada nang se juhar habaga amta kitarbo Asumna mayamda na machalbo ngapshan lugum masigi yumasibu asoya ngan pokadabagi next time tina ngapseli next time ti juhar habading ngakokna na basembani German technology siya na bana concrete ka tokna tina ba matamda kapangul amuk kena angle adli next TMT strength is in the quick break ki matung da taram na okchari makhataba pau pijari Manipur Police Control Room na thadorokpa chiro amagi matungina Manipur District Punwakta pamdaba thodok thoktanaba gidamak security force na area domination amada thibo humagi thabak chathabda amadi ching amasung tamda puna checkpoint chamaga taramari hangduna chat awong sing check chathagi hairi Net UG lisingani kontaru ki exam question leak oibada maru oina chenaba mihoi ama CBI na Maharashtra gi Pune da gi fari hari paugi source amagi matungina haukiba pung kunmari da leba asigi tongan mafam singda CBI na thiba humba gi thabak chathabada
क्वेश्चन लीक ओइबदा चेनबा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अमदी अतै चे चांग क्या फगत नमले हाई CBI की पाव अमगी मतुंगिना फारब मियोय अदु वहंग पहुंग चथबदा केमिस्ट्री की ओजानी हाइब खंग नमले हाई CBI ना मखा तारदुना क्वेश्चन लीक ओइबदा चेनबा मियोय सिंग मखा ताना दिल्ली की कोर्ट अमदा पुथोकलगनी अमदी थौदो असिगा मरी लेनना फारब मियोय सिंग वहंग पहुंग गी थबक चथरगनी हाई यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह नंगसी ड्रग लालोनबा ड्रग किंगपिन चिदोकपगी अमसुंग इंटेलिजेंस सर्च तौबदा खंगदोक्तनबा मालेमदा मानबा लो चननबा वफम पुखटख्रे वफम अदु रिसर्च एंड एनालाइज विंग RNAW नसिनबा RN कौबा मेमोरियल लेक्चर लिसिंगनी कुंतरुक थोरम होम मिनिस्टर ना पोंगदोखिबनी होम मिनिस्टर ना मखा तारुदना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मखादा इंडिया न ड्रग फ्री इंडिया अमा लिसिंगनी निफुग तरेत फौबदा ओहनबा पांदम थमली हाई नार्कोटिक असी बोतर लैतबा ट्रेड अमनी मसी पुन्ना दायित्व लौदुना थेंगनबा चंगी हाइकी सेंटर दा लैबा बीजेपी की लुसिंगबा लैंगांगना पॉलिसी सेंबा हैतबदगी अमसुंग फॉरेन पॉलिसी मराई चाइथरक्लपनी ओइरक्पा फिबमनी थोखलक्पा क्राइसिस पु लैंगांग असिना मियामगी फुरिक खंगावदगी लौथोकपा सेलना मेंखतनबा होटनरिबा हाइना कांग्रेस की प्रेसिडेंट मालिक अर्जुन खड़गे ना फोंदोखरे वाफम असी सेंटर लैंगाकना पेट्रोल अमदी डीजल की ममल लुपा अहुम हेंगतखिबगा लोइन मरी लेनना मालिक अर्जुन खड़गे ना फोंदोखिबनी खड़गे ना मखा तारदुना हाइखिबदा लैंगांग असिना मियेंग सन्ना येंगबा ngamdrabadi लीडरशिप क्राइसिस थोखनदुना लैंगा की पॉलिसी खुदिंगमक फेल ओहनबनी लैंगांगना थोखलिबा क्राइसिस सिंग असी अवाब पोलमदी मियामना पेट्रोल डीजल अमसुंग LPG की ममलदा फुरिक खंगावदगी हेनबा सिनफम पिथोक्तुना मेंखतकदौरिबनी मियामना खंगदबदी थाव की ममल हेंगतहनबा नाम हिरम खुदिमक्ता अचौब चैथेंग पिरकनी हाइबा असिनी थाव की ममल हेंगलकपना नुमित खुदिंगी सिनबा मतौ ताबा पोलम कया की ममल सिंग हेंगलकनी हाइही सेंट्रल लैंगाकना थाव की ममल हेंगतहनखिबा असिना लेबा असिगी इंडस्ट्री चलाइबदा चंगबा प्रदेश सिंह की सेंफमसु हेंगतुना मियाम की सिजनगदबा पोलम सिंग ममी तारकदौरिबनी हाइकी कुमसी जही की ओइना साउथ वेस्ट मॉनसून चांग चादा खरा ngakna tha sigi kuntang kunga tarukta kerala yorokpa yai haina india gi meteorological department IMD na phongdorakli awang nongpok landam yauna india gi mafam kayada kumnong purakliba south west monsoon asi chahi khudi gi june gi ahanba sayolda kerala da yorokpa matungda india gi atopa mafam da tamna sandorakpani september phauba laigadoriba monsoon asina mafam ayambada कुंगी नोंग चुहंदुना लौ सिंगी थबक हौहनबदा नतना इसिंग मरांग कायना फंगहनगदौरिबनी ममांग सहीदसु साउथ वेस्ट मॉनसून असि चांगचत्ता ngangkhatna मेदा कुनमरीदा केरलादा यौरखी अदुबु कुंगी सही असिगी ओइना नोंग ताबगी चांगचत्तगी खरंग हन्ना याय हाइना IMD ना मंगजौना फोंदोखिबा लेख्रबनी साउथ वेस्ट मॉनसून ना पुरकलिबा नोंग असी कुम अमगी चादा हुंबुदरा रोमनी हाइरी गैंगटोकता लैबा STNM हॉस्पिटल मनाक्ता लैंडस्लाइड थोरकपदगी ट्रक तासिंदुना अमांगता थोक्रे गैंगटोक की STNM हॉस्पिटल लैंडस्लाइड थोरकपदगी उमंग लंबी अदु फाउदुना चटपगी अथिंगबा थमख्रे लंबी मताई थंगबा सरुक
फिबम सोकपना गाड़ी चथोक चजिन तौबदा खुदोंग थिनंगाई ओइरे मरम अदुना लंबीगी सोक्सिलबा फिबम सिंग येंसिनबिदुना सेमजिन बिनबा अमादि चथोक चजिन यानबा मरी लेइलंबा ऑथोरिटी की पुनिंग चिंगसिलगली अरोइबदा मरुओइबा पाव अमा हना पिजरी मणिपुर यावना स्टेट तरह तरुक यूनियन टेरिटरी अहुम स्पेशल इंटेंसिव रिविजन SIR पेज अहुम थोकना पांथोकनबा ECI ना मतम लेपनख्रे पोस्टेम लौबा हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन लिसिंग अनि कुंतरु की इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन पांथोकलगनी मालेम की मफम खरादा संदोरकलिबा मिपाइनरबा पोकनरिबा हंतास वायरस असी थाईलैंड दा लौनागनबा लैनानी हाइना लौथोखरे अमदी कोकी NP मणिपुरना कौखिबा पुंग निफुगा निपान शटडाउन मकाताना अमुक पुंग निफुगा निपान अमगा संगदोखरे Hojiki oinadi Mami TV na sandoktaba news update loisinjare makataba pawgidamak miyeng tabidun lebiyo. Dada! Ibe makigano. Aza betamo. Sige yumse next TMT na checksin na laksilo ka tamlo bani ne. Dada lang se juhar habaga amta kitarbo. Asumna mayam na machalbo ngapshan lugum masigi yumasibu asuya ngan pokadabatagi next TMT na ngapseli. Extec TMT is or habating ngaktok na nabasim bani. Zarman technology siya na bana concrete katok na tinaba matamda kapamang amuk kaya na hingal adli. Extec TMT strength is in the quick.